sarazireba yitonze. Mbibutsa hanga Richero yajyaga amazina mbohe zigumanga zifunze ntibatekereza no gucika muri gereza kubera ko yabaga harakorana nabo hanze. Ati Richero yapfuye. Richero yapfuye. Niyo mpamvu nje imbere yanyu mwese anga. Nonaha ntabwo ngira ngo twongere kujya kutumuhimbaza ngo tumusenge tumuramye. Ubu ngubu ntabwo tukirabo kugira ngo turamye iyo mategeko ye n'igitugu cye n'ingoma ye. Ni gute dusenga tugatinya umwe muri twebwe ari imbohe mugenzi wacu ariko ubundi iryo ntabwo ari amategeko meza yaremwe n'Imana. Sikubigeza nta muntu uramya mugenzi we. Twese ahangaha nk'imbohe twese turangana. All cons are equal. Dangije mfite amafaranga aya ngaya na yari yarasigaye mu byari byarabitswe muri crew yose yarebaye empire ya Richero. Bwami bwe murimbukanye nawe. Aya ni amafaranga yavuye mu mitsi yanyu, yavuye mu rukundo rw'imiryango yanyu. Aya mafaranga mureba yavuye mu mvune zanyu mwese. Miryango yanyu ikatanga ibakunze. Na yanyu rero. Niyo mpamvu ndabivuga nti ngiye kubaha ibyanyu mwari mwarambuwe. Tiba agakunda gukundwa n'abantu tayari ahangaha umbwire batagiye kubayobora bundi bucya kandi bagatuza bakajya munsi yakabategeka. Yabahaye ifaranga ryose rya Richero. Amafaranga kayavanye hanze kayatse wa mukunzi wa Richero wajya gusambanya nka Mansera. Kumbe dore sukiri. Dore ngo baramuzana indane muri gereza muri Sona. Waruzi ko birangiye agiye gusanga umuryango we. Urakaza neza mu rugo papi. Ati twesanga turangana. Tibaga agiye kuyobora kumba ku ruhande. Sofia yaje kuvurwa na ka LJ ka Junior. Rangije hari ibyo yakongoreye mu gutwi yitonze. She's gonna be okay. Agiye gukira. Uncle Mike. I wanted to wait until we were safe to do this. Nari nategereje ko igihe cyose nzaba ndi safe twese dutekanye nzakora ibi. I found this. Kandi ko kanabonye. Niko sarangiye ngo yarafite mu ntoki ajya gupfa. Nakantu yasize kameze nk'ururabo.